ole tun tuma chuan MZP buat sai Mizoram Raltlan chungchang talk show kan en ho dona avai vain kan en don noa full video hi description na kalo danga puke vena thu soi bi ki tha ka ti rewa tin 1.25 in katirang bok ani tela kan soi ni puke vena thu soi bi kan re ka nga tul chuan sarkar lam pumon puya punte thu soi kan rek bok don ya na te pon tho the ti chung chang te po kha bin shel zau thengem i soi bel du te nen zau devin han soi tai la Mizoram ngor kan soi lu mai na India ram huak deuh te po han soi tai la in refugee shim hi refugee ti chuan a wat hi controversial deuh hian om bea maro chu Mizo chunga Raltlan kan ti sa fia viau maya Raltlan tam tak hi refugee yang in unrecognized si lova so an Raltlan chungchang soi kan ni po khati yang deuh khan zau deuh han soi te po kha that kan ringa puam po soi yang deuh khan in ido pui pani na azova Raltlan khan kol fura khovel ram sam samit Raltlan shim chu indo shin chua deuh hi nia ram le ram indo na te tual chung boina wang te helna chu tiang awang chuanin mi rama him na zoin an tlana chu wang sa chu songwa pakhat July ni som ni paria ta Geneva UNO meeting aw mata chuan ram bung khang sa som li pangai refugee chungchanga hin signature an pe India hi tel vel bani India hi in indo pui pani na level khan Raltlan nei ve wak lo ni mai theya indo lai na phing sin zinga kan tel wak lo wang khan ma se signatory lo bereti lo hianin refugee hi akol nem angreng khop renga itimayang hei kan sevela hianin ram re theizo ram buai deuh reng democracy mu mal mang lo hi ani deuh fura itimaya ka toy zongin tuna hianin UNHCR ina record anaya chuan UNHCR India ina record anai tharbera chuanin India ram hian refugee ti a record hi nuai ti sin sari sang thuman nei mekani chung siga chuan Burma refugee anti ma hi tun ma 88 chovela changa polo om het to ho refugee angala record ho si te den tiam vekin Myanmar refugee dia UNHCR ina min record sakhi chu sin ko sang ko vel India ram anomani chung singa chon ke ni hi khana sina kan ngai thak to ang khan sing thum sang thum chuang thet kha tun assembly sona mark ti so pasari home minister ina report a peka po khan Myanmar refugee kan hati mai sing thum sang thum le ti kha Mizoram kan la pol veni ti chuan India chimla ba khot ka soi thui lutuk deuh mai theya mi state chanchin kan sia tel ve thawat rul tatin kan sia India ram chunga hiam Tamil Nadu khwanin Sri Lanka atanga Tamil Raltlan kan ti an kol ve chau bai le tu da hian ani po khwan engam issue chuan nei ve a tin India ram malam ason Afghanistan atangin abik takin Afghanistan atanga Hindu lo tlan hi anom ve nual boka tin Bhutan Raltlan hi India hian Raltlan ji jara du deuh berom ni ti turang deuh hian Bhutan Raltlan hi chu Delhi khopuya ta khwan in bem bel het tak to business het tak ran khu an tama ka tlo se thina tin Pakistan Hindu Raltlan ho big en kol na hi no Delhi apuna oma hela Myanmar kan una lo suk tu te lo dang ro ti central sarkar in order aswa ma khan Pakistan Hindu Raltlan te po thadeu na den kol tho sia khome in hi la tu ta kin Hindu Raltlan hun hi va tlo ve sim ten kan tia ka va tlo chuak ve boka Hindu Pakistan Raltlan kem Delhi ko pui sir ko pui chung ma lama ania khati yang te kha ani yang kan dim tin Bangladesh lampang Raltlan te po kan nei te uboka refugee and cultura apom tu signatory atang lo chung hian in India ram hi aral muang katidon ngeri anuam ani photanga theno ro Raltlan de hum reng zela chumini wang chuan tu na hian Raltlan eng basat hi India rama Burma atang alo kal ai tam hi ram dang atang Raltlan anu mek ti kha kan soi masadu ani ti chuan achina pu zo te ta por soi yang khat kai ni Mizoram ina Raltlan kan han ti mai hi ani ta ka chuan in Raltlan po ni chia lem lo hi Raltlan anga kan soi hian tam mai ni sipai ina buaina an siam ma po khian kan in po em a an tai ma a ti mai ke ni Mizo ram chunga kan thalai ho tam tak a hian na thok tu tan hi an chhor tlak tlak mai ni an taf tlata me an chel boka chu wang chu kan tho pai lo kan tho du lo tam tak thokin tlangwal ho ro kala kum tluan in mas don an ho chho le a chu tiang che chon khopui chunga an nula ten hei million house deuh te ompui te ni in ti khat ram buai ma dei chon khan in tin deuh tho mi nei nung deuh charin ompui a hian chin state ta kan una nula ho te hi kan chhor deuh fir fer vekani kha ka refugee anga ti ngot po ani chuang refugee an ni lova na thoka local an nia refugee kan ti tak a hian an tam ma angem ti po hi ngai tu thamani te refugee sin thum sang thum ti record te chu sarkar ina tun sang hi som ni
pakhat Myanmar military coup atanga local te a thei chen chena an report ali si ani maya mar su tu na hianin a anuai tel hi mizoram pom an om dei mai theya mar su awam zat khariat chiang hei pon lo voiran oma nak tu kan chho le tu le lo chuk le tian a chang chuan a han cham rei de te ka in po vek maya chu wang chuanin atu tak hinge refugee anga local atu hinge in lo na sum le pai de chu tu ma local ti po hi clear san har de mai ni abikin Myanmar unaw te chu a pol lam hi chu rong kal vak lo chin state ta kan unaw te hi ani de ubera chu refugee anga treatment lo pe ka so nchina po ka han soi Delhi mar lama Pakistan refugee kem om te chu ti har kem kha India sarkar asak saka kem sang tang tak po ni lova kem ro pui tak le chunga om nuam tak pon lo sei ang reng deu zau ang deu ka engam za ta sa an om thup maya ta khan chu India sarkar hian tlem te enga ni mi pakhat par hetin thakata cheng chu za ti khan tran pui de chu ape ve reng ani ma se ka pa kal khat an suai tu thau kha vui vai na le ma mo kha an lo thlen ve na sa ko pa an ni point sarkar mi ngai sak lo ni tu alei tu min pek hi kan tla lo re na tho tu rom box si lo wa tiang chon Pakistan ki le mai kan du di ti te kha an lo soi ve na sa ko pa iti bayang subi na a entir timida alan tir su rampo na chama engai ni Raltlan na local kan ti te hi sarkar ina nuam sataka lo en kol hi a anti lei thei lo di zong in soi tai na adik ma ba o me cha chu khwa le tui te point khwa le tui te ji nga po ei le bar har sa tak mi re thei ni tam tak kan oma ei zon na ma mo ngoi te chen chu si se lo te chen chu zira la ma panga po nu le pa te na an pui lei thei lo sarkar ma bo ma se sarkar ina atran pui thei lo hi India ma hian an tam em me ni ke ni po ma po ai zol khu puya ngai ke po mi re thei tak tam tak khwa le tui ni si sarkar ina atran pui thei lo ka kan om veri sarkar atran pui ma mo ngoi khwa puya mi re thei te po re thei de mai kan nia thing tlang re thei chang an ni lo pa khat yang po sarkar ina em kol thei lo la ya ram dang mi lo tlan te duat dewa an ma mo en kim lo petur khan eng sarkar ma atin lo tin soi ila adik ome India chau po ni lo khovel ram sang sang hian ram po na tanga Raltlan local dul tur hian tu sarkar ma hian an du lo mani mani khwale tu en kol hi kan har sat veka en kol ma mo vek an di boxia chumi ni wang chuan Raltlan te lo en kol na kola ko ma hian an status tu tak hi siat thiam hi an har mai ni chu wang chuan Raltlan an nia India sarkar ina lo en kol ngai ni Mizoram sarkar in kan lo en kol ngai ni te kan anti rual hian en kol du ma ila India sarkar pon en kol du ma se Mizoram sarkar pon en kol du ma se sum hanga en kol ngai ani awang hian in suma in pui hi har ang ren khop mai hanin tia halen pui zok te chu lo thei bok ma se regular taka in pui hi a har tlat mai ni chu wang chuanin pi ma felina miron zo soi se mi ti dan zo in ka soyam chu ka khelo na in hei Mizorama kan Raltlan lakol engam zat hei Manipur te pon lo ma Bangladesh te pon lo ma Myanmar te pon lo ma sarkar changa tran pui na jupe ka vak a harawang hianin an ma ni helaya anom chunga an thiam dan anga an thei dan anga sum ma ni in chom tura sum an tho chu hi ke chu a thaber ti hi ka ngai tu dan ania chu ta chuan enga ni mi hnuai rim taka in lo po ani theya tin enga ba lo zor ve lo sum don ve te po ani thei sum hu na tur kha a thei ang kha an zon ve lo chuan ril tra min an thi mai don ti na nia kai rin kan pe thei si lo chuan ruk lova rui lo te silai te hemi dan phal lo thila an sum dong ani lem lo chuan sum don te po khoi ve mai sela an ti ani aba chu tlang wal ta te chuanin hei na tho tur an pe phot chon in lo le tur na rum tho tur tam tak Mizoram ma hian oma chu tiang te chu Raltlan wang po ni lo tur pha changa lo ti chan ania khatiang khan an theiang ang hian ei hi an zon ve char hi mi pui mi mir po hian kan rem ti pui ani lo chuanin kami china hangan ti to panga pu vena soidan manga chuan Myanmar ani mo Manipur Bangladesh le aram danga changa ron Raltlan te hi sarkar hian an mamo khop a pe zo lova chu wang chuan ati dan thaber chu dan phal hnuaya rui lo tolte silai te rang ka chak le thil dang tol ni lova an thiam anga an tho ve hi an nun kho chuana ta na ngai ni ani lo chuan a thon topin kan chom seng lo ti ni a chulai chu thlir ti me puitan enge kan ngai dan le veng then khata chuan Raltlan te hi anin hlo ve pon an hlo te ti niam sak thin an ni ani lo chuan an taima sia an tambok sia mizo pa ngai mizo vek chu kan ni taknangin helaya aram leilung mi le sa te tho tur hi min tho zo khal thei ani ti
hlau na wangte ram hum hal na wangin anin hlo na an hlo zat te pohi ti tlem te po mun then kata chuan an om nia hriat ani enge pu vena thu soi kha kan ngai dang comment lama kan soyanga a full video en du tan description a kalo da don ani